Ese koko Amerika yageze ku kwezi bwa mbere mu 1969 cyangwa byari ikinyoma cyateguwe n'abantu? Kuki hari abemera ko byabaye abandi bakabyanga burundu? Ni ibihe bimenyetso bitangwa n'impande zombi? Murakaza neza muri Aka Update, cyane icukumbura amateka, ukuri n'ibyinshi nyuma y'ibintu bikomeye byabaye ku isi. Niba ukunda ibiganiro gucukumbura ubwenge, kura subscribe, ukande like, unashyireho share kugira ngo dufashe abandi kugera ku gice cya mbere cy'amateka y'urugendo rwa mbere rujya ku kwezi. Mu mwaka w'1969, Amerika yatangaje ko yohereje abantu ku kwezi bwa mbere binyuze mu rugendo rwiswe Apollo 11 cyangwa se Apollo 11. Abari bagize uru rugendo ni Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. Tariki ya 20 Nyakanga 1969, Neil Armstrong yavuze amagambo azwi cyane agira ati: "Iyi ni intambwe nto ku muntu umwe, ariko ni intambwe ikomeye ku bantu bose." Ibi byakurikiwe n'amashusho agaragaza abantu bagenda ku kwezi, bashinga ibendera rya Amerika bakagaruka ku isi. Kuki hari abemera ko byari ikinyoma? Hari impamvu nyinshi zituma abantu bamwe bavuga ko Amerika itari yarageze ku kwezi. Ya mbere, ibendera rigaragara nk'iry'inyeganyeza. Abantu bavuga bati, ku kwezi nta muyaga uhari, kuki ibendera ry'inyeganyeza? Icya kabiri, ni amashusho atagaragaza inyenyeri. Hari abibaza impamvu mu mashusho yafatiwe ku kwezi nta nyenyeri zigaragara. Icya gatatu, ni imirongo y'ibirenge. Abandi bavuga ko ibirenge by'abantu byasize imirongo imeze nk'iyasigara ku mucanga utose, nyamara ku kwezi nta mazi ahari. Icya kane, ni igihe byabereye mu gihe cy'intambara y'ubukonje. Amerika yashakaga gutsinda Uburusiya mu ikoranabuhanga n'isanzure. Abantu bamwe bavuga ko byashobokaga ko Amerika yabihimbye kugira ngo igaragaze imbaraga. Ese ni ibihe bimenyetso byerekana ko byabaye ukuri? Nubwo hari ababyanga, hari ibimenyetso bikomeye cyane byerekana ko Amerika yageze ku kwezi. Icya mbere, ni ibikoresho byasigaye ku kwezi. Abahanga ku isi hose baracyakira imirongo y'imirasire yasizwe ku kwezi na Apollo 11 ikoreshwa n'ibihugu bitandukanye. Icya kabiri, ni amabuye yakuwe ku kwezi. Amerika yazanye ku isi amabuye yakuwe ku kwezi, yizwe n'abahanga bo mu bihugu byinshi, harimo n'ibihugu bitari inshuti za Amerika. Icya gatatu, ni ibindi bihugu byabyemeje, ndetse n'Uburusiya bwari buhanganye na Amerika ntibwigeze buhakana ko Amerika yageze ku kwezi. Icya kane, ni izindi ngendo zakurikiyeho nyuma ya Apollo 11. Habaye izindi ngendo zigera ku kwezi inshuro nyinshi, si imwe gusa. Kuki ikinyoma cyakomeje gukwira? Abantu bakunda ibitekerezo by'amayobera, gushidikanya ku ikoranabuhanga ryo mu 1969 n'iry'uyu munsi, ndetse no kutizerana hagati y'abaturage na leta. Imbuga nkoranyambaga zikwirakwiza amakuru atagenzuwe. Ese koko Amerika yageze ku kwezi? Ibimenyetso byinshi by'abahanga bigaragaza ko byabaye ukuri, ariko kuba hari ibibazo n'amakenga nabyo ni ibisanzwe mu mateka y'ikoranabuhanga. Icy'ingenzi ni ugutekereza twisunze ibimenyetso, atari amarangamutima gusa. Niba wakunze iki kiganiro, kora subscribe kuri Aka Update, ukande like, unashyiremo share kugira ngo abandi nabo bagire amahirwe yo kumenya ukuri. Twandikire mu bitekerezo utubwire ubitekerezaho iki.